Aha mwaramutse mute inshuti za Lorenzo Mfondi zirakomeze neza cyane kabisa, nizera ko ibintu byose bimeze neza cyane. Ese amakipe yawe ari kwitwara gute muri bihe y'abayiburayi ndetse no mu Rwanda? Mu Rwanda ibintu birakomeye cyane kabisa, ibintu birakomeye, shampiyona igeze ahantu hameze neza cyane. Shampiyona n'uburyohe se wakwiyumvisha ko ekipe ya APR FC kuri ubu ngubu inganya amanota n'ikipe ya Kiyovu Sport, hanyuma kandi ekipe ya Rayon Sport uyu munsi iramutse itsinze ikabishobora kwisanga bayirusha amanota ane gusa, mu gihe kandi journée ikurikira 27 ekipe ya APR ifite AS Kigali, ekipe ya Kiyovu ifite Mukura, hanyuma kandi tukaza no ko Rayon Sport zitwara imbere ya Espoir. Urumva ko mbyikuri n'amakipe akomeje gukubana ku buryo bukomeye cyane. Ariko wait, muri ekipe ya APR Football Club ibintu byadogereye. Abatoza b'ikipe ya APR Football Club barashinja abasifuzi ubugambanyi ndetse no kugambirira kubabuza igikombe cya shampiyona. Umutoza w'ikipe ya APR FC Ben Musa aravuga ati abasifuzi ntibifuza ko APR itwara igikombe. Iyo dutwaye ibikombe birababaza, birabarya. Ese bizarangira gute muri rusange? Reka ngaruke ku byabereye i Bugesera ku munsi w'ejo imbere ya chairman w'ikipe ya APR Football Club Lieutenant General Mubaraka Muganga. Yarabirebaga ubwo umutoza Ben Musa yafatanaga mwijosi n'umutoza umwungirije Nefat. Yarabirebaga kandi umutoza Nefat afata umupira cyangwa se itiriningi ya APR FC iriho ibirango akayikubita hasi akayivuruguta mu bitaka. Ubwo biheruka muri 2017 umutoza yahise yirukanwa. Ese biraza kurangira gute ko abatoza bakoze ibidakorwa, ko abatoza bakoze amabara? Ku munsi w'ejo ekipe ya APR FC na Gasogi banganyaga ubusa ku busa. Abatoza b'ikipe ya APR FC kubyakira ntabwo byaboroheye, ndetse nyuma y'umukino umutoza w'ikipe ya APR FC Ben Musa yavuze ko kuba adatsinze umukino yawuyoboye byose byatewe n'abasifuzi. Aragira ati batwibye penalty, aragira ati abakinnyi ba Gasogi bakoraga amakosa hagati mu kibuga bakatwicira abakinnyi ntibahana amakosa. Bati muri rusange umusifuzi Nsoro n'umugambanyi ndetse yange ekipe ya APR FC. Baragira bati Ruzindana Nsoro uyu mugabo yaratwibye ubwo twakinaga n'ikipe ya Rayon Sport. Baduteye igitego nticyarenga umurongo, asifura igitego aracyemeza utakaza amanota 3 utyo. Kuki yatwibye bikaba bizwi, bakaba bongeye kumwemerera ko atwiba kandi rushanwa rigeze mu mahina. Ese si ubugambanyi burimo kudukorerwa nk'ikipe ya APR FC? Kuko iyo dutwaye ibikombe abenshi batabyishimira. Ibintu rero uwitwa Nefati yakoze ku munsi w'ejo ntibyatinyukwa na buri wese, yabo mu ikipe cyangwa se hanze yayo, haba mu myitozo cyangwa se mu mukino, by'umwihariko imbere y'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka akaba na chairman wa APR Football Club Lieutenant General Mubaraka Muganga. Umutoza wungirije wa APR Football Club Umunyatunisia Gemardine Nefat yarabikoze, afata umwenda uriho ikirangantego cy'ikipe ingabo z'igihugu, ekipe ya APR FC, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu aho kubita hasi aho kubuza ivumbi kubera umujinya w'umuranduranzuzi nyuma yo guhabwa ikarita y'umuhondo. Nyuma y'umukino uwitwa Nefat yavuze ati umusifuzi witwa Nsoro yaje yagambiriye kumpa amakarita kandi iteka ryose ashaka kumpa amakarita iyo yadusifure, ndetse n'abasifuzi bose barampiga ku kibuga. Yagize ati ntacyo nakoraga kikosa, naganiraga n'abakinnyi banjye, nganira n'umutoza tuganira ibiri tactico-technique cyangwa se technico-tactique. Nibwo umusifuzi yashaka kumpereza ikarita, ngerageje kurekarama ampereza ikarita y'umutuku. Ese abasifuzi baranziza iki?
wari umukino w'umunsi wa 25 wa shampiyona APR FC yakiragamo Gasogi United kuri stade ya Bugesera, ndetse amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Wari umukino ufite ikintu uvuze kuko ikipe y'ingabo z'igihugu yagomba kutsinda kugira ngo ikomeze kwanikira Kiyovu Sport yayigwaga mu ntege. Ekipe ya Kiyovu Sport yaje no gutsinda AS Kigali bagahita banganya amanota 53, bagatandukanya n'umubare w'ibitego 6 gusa biziganwe n'ikipe ya APR Football Club kugeza ubu ngubu ikiri ku mwanya wa mbere. N'umukino watangiye ukereweho gato kuko waje ukurikiwe n'uwabanjirije aho Etincelle FC yakuye insinzi ibitego 4-1, yatsinzwe na Gorilla ibitego 4 byose kuri kimwe. Umukino watangiye neza no gutarunogeye ijisho kugeza ku munota 85 ubwo abari muri stade ya Bugesera batunguwe n'ibyahabereye. Yego kuko byaratunguranye kuko byakozwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Byatangiye guterera ku munota 79 ubwo umutoza wungirije wa APR FC umunyatunisia Jameldine Nefati yaregaga umunyezamu wa Gasogi United Cyuzuzo Emegael ko ku musifuzi wa kane Akingeneye Hisham bakomeje gutinza umukino cyangwa se gutinza iminota y'umukino kuko ikipe ye yanganyaga na APR FC bakayifata nkaho byari banyuze. Yamwereka ko nyine ari gutinza iminota. Hashize umunota umwe umusifuzi mpuzamahanga wo hagati Ruzindana Nsoro ahacuzo ikarita y'umuhondo. Ntibibaye umutoza Jameldine yakomeje kwinubira imyitwarire musifuzi Akingeneye kuko yakomeje kumubuza kenshi guhagarara ndetse no gutanga inama. Uyu musifuzi twange Akingeneye ngo yaragiye ahagarara imbere y'umutoza Nefati kuri bench akamubuza kureba mu kibuga, yajya kureba abakinnyi akamutangira nyine amubuza amahoro, amubuza amahwemo umukino wose. Hanyuma rero yamuzaga nyine kureba ibyo ku ruhande rwa Gasogi. Urumva ku murongo nyine w'abatoza ba Gasogi hariho Paul Kiwanuka n'umwungiriza we Dusange Sasha haba imbere, ndetse no mu gihe cyo gusimbuza nyine babuzaga uyu mutoza Nefati wungirije wa APR FC kureba mu kibuga. Ku munota 77 ubwo umunyarwanda Ishimwe Keve ukina ku mpande ufasha abasatirizamu yasimbuye rutayizamu umunya Centrafrica Theodore Christian Yawanenji Maripangu byakomeje kurakaza umusifuzi wa kane. Urumva wakomeje kwihanangiriza Jameldine amusaba kwicara ku ntebe mu gihe umutoza we yamwerekaga ko amakipe yombi atari kuyafata kimwe. Jameldine wifuje kuvugana n'umutoza mukuru wari ku murongo akimwa umwanya, yaje kubwira Akingeneye wari umusifuzi wa kane ati bwira umutoza mvugane nawe. Urumva mbese mvugane n'umutoza. Ibintu bitashimishije umusifuzi ahamagara wo hagati Ruzindana Nsoro maze amusaba ko yamuha ikarita y'umuhondo. Mbere yuko Nsoro akora mu mufuka habayeho gusobanurira Jameldine wungirije na Ben Musa mukuru nyine wa APR FC ko bari guteza ikibazo, ndetse kuwungirije akwiye kugenda akicara ntiyongere guhaguruka. Mu gihe abatoza bombi bari bahagaze bari bahanze amaso umusifuzi wa kane Akingeneye, ntibamenye ko Nsoro ari gukura ikarita y'umuhondo mu mufuka. Ubwo umutoza wa APR wungirije Jameldine yayikubitaga amaso itaranazamurwa, yakubiswe n'inkuba atungurwa nuko ari we ugiye guhabwa ikarita. Ikiganiro n'abanyamakuru umukino urangiye yavuze ko ari ubwa mbere abonye ibintu nk'ibi. Avuga ko avuka mu gihugu cy'umupira w'amaguru ndetse ko imyitwarire y'abasifuzi n'abayobora umupira bidashobora kugeraho bigeza umupira w'u Rwanda. Yavuze ati impamvu u Rwanda ruteye imbere nuko rufite umuyobozi mwiza, n'umupira rero ukeneye abayobozi beza, ukeneye abacamanza batabera, abacamanza bafata impande zose kimwe. Niko umutoza Nefati yavuze nyuma y'umukino. Muri ugutungurwa rero nibwo yitakumye atera intambwe 3 asubira inyuma imbere y'intebe y'abasimbura, ari nako akuramo ikoti rya APR FC maze ari kubita hasi mu buryo bwo kwerekana ko atishimiye ibyemezo bimufatiwe. Ubwo yagezaga hasi uyu mwenda w'ikipe y'ingabo z'igihugu nibwo Nsoro nawe yazamuraga ikarita y'umuhondo. Nyuma yo kubona ibyo uyu mutoza akoze, umusifuzi nawe yahise akora umufuka w'inyuma
maze azamura ikarita y'umutuku ndetse akoresheje ukuboko kw'iburyo amwereka ko agomba gusohoka mu kibuga akajya mu rwambariro. Nyuma y'ikarita itukura habaye guterana amagambo gukomeye cyane. Umwe mu bari bicaye ku ntebe ya APR FC yabwiye igihe ko ya umutoza mukuru Ben Musa ndetse n'umwungiriza Djamel Nefati, iyi nkuru ndi kuyisoma ku gihe, mu ijwi ryuje uburakari babwiraga umusifuzi Nsoro ko atari ubwa mbere basifuriwe nabi ikipe y'ingabo z'igihugu, ndetse hagakurwaho imikino imwe n'imwe bamwibutsaga, harimo n'umukino wa Rayon Sport. Aha harimo umukino nyine w'umunsi wa 9 wa shampiyona APR FC yanganyijemo na Mukura Victory Sport ubusa ku busa Huye, n'umunsi wa 12 APR FC yatsinzemo Rutsiro FC ibitego 2 ku busa kuri stade Umuganda. Aha niho nyine yakiniye undi mukino washyizwe mu majwi. Etincelle FC yanganyijemo na APR FC igitego 1-1 ku munsi wa 14, n'umukino w'umunsi wa 18 APR FC yatsinzwemo na Rayon Sport igitego 1 ku busa kitavuzweho rumwe kuko kitarenze umurongo. Djamel yumvikanye abwira Nsoro ati kuki mutadusifurira neza nk'abandi, turabizi ntimutwifuriza gutwara igikombe cya shampiyona. Umutoza mukuru Ben Musa abonye kumwungiriza we akomeje kugaragaza umujinya mwinshi ndetse asatira umusifuzi, yamufashe mu mashingu aramusunika amwegeza inyuma, byagaragasa n'umuniga, ndetse amusaba gusohoka agakomereza mu rwambariro kuko yari amaze guhabwa ikarita itukura. Uyu yahise afatwa n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ikipe ya APR FC, ni team manager nyine wa APR, Majoro Uwanyirimpuhwe Jean Paul, ndetse n'umutoza w'abanyezamu Mugabo Alex, bamuherekeza mu muryango usohoka uruzitiro rw'ikibuga akomeza mu rwambariro. Aho naho nyine ntiyatinzemo kuko yahise agaruka ku ngazi zizamuka mu myanya y'icyubahiro ya stade ya Bugesera, abariho ahagarara iminota 3 yabaraga mu mukino urangire. Birumvikana ndetse n'itandatu yongereweho yarebeye ku ngazi nyine kuri ya garidefu nyine za garidefu za stade uzamuka nyine muri tribune. Nyuma y'uko umukino urangira, umutoza Ben Musa yagiye mu kibuga ashimira abakinnyi ndetse n'abasifuzi uko bayoboye umukino, maze basohoka mu kibuga, nyine ni fair play. Mu gihe bageraga ku muryango w'uruzitiro asohoka mu kibuga, abahasanze umutoza Djamel Nefati wakomeye amashyi abasifuzi kugeza bamunyuzeho. Iruhande rwe hari umuvugizi wa APR FC Kabandatoni wamucungiraga hafi ngo atongera guteza umutekano muke. Majoro Uwanyirimpuhwe yasohotse maze asanga bombi ku muryango, abajyana mu rwambariro baganira uko umukino wagenze. Ibi byose byaberaga imbere wa chairman wa APR FC akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Mubaraka Muganga. Wari umukino mu by'ukuri wabayemo ibintu byinshi cyane, ndetse kandi hitezwe ko uyu mutoza w'ikipe ya APR FC wungirije Djamel Nefati ashobora gusezererwa kuko ibyo yakoze ni ibintu bitajya byihanganirwa n'ikipe ya APR FC. Uwitwa Andreas Pierre niwe mutoza wa nyuma wa APR FC waherukaga kwiyambura umupira w'ikipe mu ruhame akawukubita hasi. Nyuma murabyibuka ko nyine yaje kugira ute, yaje kwirukanwa. Uyu munsi ekipe ya Rayon Sport iraza gukina n'ikipe ya Bugesera, n'ubundi i Bugesera no kureba uko biza kurangira. Mu nkuru zacu zitaha z'igicamunsi muraza kumva byinshi kuri uyu mukino ndetse no kuri shampiyona ikomeje kugana ku musozo. Nizo zatwara igikombe cya shampiyona tubwire hasi muri comment section, ubundi tuganire neza cyane. Lorenzo M4, bye bye.